Abanyeshuri biteguye kubona amashuri afunga ndetse n'ababyeyi biteguye kubona amasoko n'ingendo za hato na hato ndetse n'ibindi bikorwa bya remezo bihagarikwa bitewe n'icyorezo cya Ebola gikomeje kugenda gifata indi ntera mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afurika. Kuri uyu munsi noneho by'umwihariko muri Uganda byafashe indi ntera, aho ababyeyi bose biteguye ndetse badashidikanya ko abana babo bari buze gusubizwa mu rugo bakareka amashuri bitewe n'icyorezo cya Ebola. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu 2026 uyu mwaka nibwo ikinyamakuru gikomeye cya CNN cyatangaje inkuru iteye ubwoba ivuga ku bijyanye na lockdown yari igiye guterwa na Ebola yinjiye mu gihugu cya Uganda. Ndetse si ibyo gusa kuko hari n'umuminisita nawe wagerageje kuba yabishimangira akabivugaho ku rwego rukomeye. Gusa nyuma yaho ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026 Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yongeye kugaruka kuri icyo cyorezo ndetse yavuze yuko ngo ari icyorezo kidakanganye cyane nka corona ku buryo cyateza lockdown mu gihugu cya Uganda. Ni nyuma yuko abaturage benshi cyane bari bamaze kubyizereramo bavuga yuko ngo nyamara ngo byaba bigiye gufata indi ntera ngo ndetse ko ibigo ndetse n'ibikorwa remezo byo muri Uganda byaba bigiye kuba bihagaritswe, icyo twita lockdown. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu 2026 uyu mwaka ndetse uku kwezi nibwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yari arimo aganira n'abayobozi ndetse yagarutse ku bijyanye n'icyorezo cya Ebola. Avuga ko atari icyorezo gikanganye cyane ku buryo cyatuma ngo abaturage bahagarika ibikorwa byabo harimo no kwiga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndetse icyakomeje gutangaza abantu ni uko nawe ngo iyi nkuru y'igihuha yari yakomeje kuyibona ndetse akaba yaragarutse akavuga ku bijyanye n'iyi Ebola, akabwira abaturage ko ngo bagomba gukomeza kwihangana kandi yiyamye abanyamakuru bakomeza kugenda batangaza ibihuha ngo uko biri gukomeza kugenda bitera abaturage ubwoba ndetse ngo bigatuma bamwe na bamwe batishyura school fees ngo bategereje ijambo rya nyaryo rivuga ko Ebola ngo igiye guhagarika ibikorwa remezo. Nyaboneka inkuru nziza ihari nuko ngo Ebola ntago yatuma ibikorwa remezo bihagarara ndetse nta nubwo yatuma amashuri ahagarikwa. Iyi niyo nkuru nziza mbazaniye. Murarye muri menge nyaboneka kandi mukomeze kwirinda Ebola ikomeje kubica bigacika mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane ko tudashobora gufunga ariko igakomeza yandura. Gusa iyi Ebola ntago ari icyorezo gikomeye cyane ku buryo cyatuma ngo abantu bafunga ibikorwa remezo, cyane cyane ko twamaze kumenya ko Ebola yandura binyuze mu gukoranaho. Aribyo byatumye abantu bavuga bati nyaboneka kwirinda Ebola birashoboka kandi mu buryo bworoheje. Murakoze cyane, mwari muri kumwe na Alex Mateka aho duhurira kuri Mateka TV, nkakomeza mbagezaho ibiganiro ndetse mbabwira ibishyashya ndetse na updates z'ukuntu ibintu bihagaze mu bihugu bya East Africa ndetse na Africa yose by'umwihariko. Murakoze cyane.